Bafethu vandag ngichuza ukuthi ngize la bafethu enkambini yami mangifika enkambini yami ngithola ngizawuthini foundation yasigeze bafethu njoba nibona kunjena bafethu sigeze sicoca bonke labantwana bafethu since nazi ukuthi inyawuphi ibulala abantwana bafethu lana ngiphethe usigeze bafethu khila wekhosi senkambini yami lana bafethu e14 bafethu so wala sigeze ugrand up Angikrend baba. Nami ngigrand Mpintshami ngibona into enhle oyenzayo emphakathini ngiyabona ukuthi abantwana bagcwele bahlangene ku happy so yini into ekwenze ukuthi mhlambe uwenza into kanje mfana kithi Yabona mnganami into engayikhuluma ukukhulu ukuthi uqala ngokuthi ukhulelephi ukhuliswa njani lokho uzokwenzela ukuthi ukhumbule labanye ukuthi bona bakhulela kuphi ngakwenzela umzekelo it will be useless ukuthi senze into esifana lezi mara ama-drugs asaloko eza emzansi siyambonga umkhwanazi yebo siyambonga umkhwanazi njengoba nizwa usigeze uwenza lento le because ufuna uvimba ama-drugs guys ukuthi ama-drugs angabi khona abantu babhema inyawupe abantwana bethu abasayina seyikolweni umjolo yonke le nyakanyaka but uma umntwana enza isport yonke into i-right and namuhla ukhila nizawumangala ukuthi akekho ebholweni uku-netball cabanga ucoca amantombazane mfana mapha ama-challenges uhlangabezana nawo njengoba ucoca amantombazane ukuthi abe khona adlala netball yabona into yamantombazane ibuhlungu ukuthi we think ukuthi bantwana bethu manje bahambe enyatheni zethu umama uhleza umama but umntwana uzoba nendima yakhe mina kumele athole okusendleleni ephekwe umama kuze umntwana afunde oku-right so kukhulu kimi ngithi ngiyabuka umntwana akakhoni ukuzodlala la because omunye umama uthi hayi ngeke niyodlala e19 lo coach wena ngeke nigade nonke akusinqa ukugada umntwana akakhulela estrand ekhaya kuphela nani umntwana uya ngaphandle cabanga wena bathi uyakhula uvalele igate wami bozo wazi sempilo isekhaya nangaphandle ukhulisa umntwana kudingeka nomakhelwane Mpintshami inhle kakhulu into oyenzile emphakathini kakhulukazi extension 14 and akusi station 14 kuphela lena lana boma 15 16 17 20 22 yonke indawo abantwana bahlangana lana njengoba ubona namuhla ekugcwele ngayibiza ukuthi tournament netball the way kungakhona like so Mpintshami mfuna ukwazi ukuthi njoba kunje Mpintshami ngiyazi ukuthi uqala ifoundation kuba nzima kakhulu and khona